Wadidaw, lagi nyari topeng. Wah, jatuh tuh, ah. Dapat lagi. Wah, topeng apa itu? Kulak. Coba lihat pakai. Wow, serem banget. Hari ini AA jalan-jalan ke taman. Kita mau cari apa, AA? Kita cari mainan. Ayo, AA kesini. Kita cari mainan. Kita cari mainan. Berburu mainan di taman. Wow, Ara yang dapet. Ara dapet apa itu? Topeng apa ini? Wah. Topeng apa? Pakai. Wih, keren. Ayo kita cari lagi. Kita cari apa lagi? Ya, dapat apa? Wow, AA dapat pedang apa itu, A? Wow, lihat pedang apa? Wadidaw, kita cari lagi, ayo. Kita cari lagi kemana? Ayo kita cari di rumput-rumput nih, A. Wow, masih ada nggak, A? Wah, kita cari lagi, A. Mana? Cari. Ada. Wow, itu dia, A. Ada, no. Wih, keren banget topeng Iron Man. Ayo kita cari lagi, teman-teman. Ada topeng apa lagi ya? Yuk kita cari. Wow, nemu lagi nih, teman-teman. Apa itu? Topeng apa? Star Wars. Pakai dong. Pakai. Wow, keren banget. Ayo kita cari lagi. Ayo kita cari lagi. Cari lagi. Ayo teman-teman, bantuin Ani, kita cari lagi, cari topeng lagi. Mana ya? Wadidaw, lagi nyari topeng. Wah, jatuh tuh, A. Dapat lagi. Wah, topeng apa itu? Kulak. Coba lihat pakai. Wow, serem banget. Wah,
kita kumpulin. Banyak sekali nih dapat topeng. Itu topeng apa? Wih, serem banget nih teman-teman ya. Gaib apa nih? Topeng kulak. Wah, topeng apa ini? Iron Man. Wih, antar berubah jadi Iron Man. Apa ini ya? Topeng apa? Wow, apa itu? Star Wars. Ada pedangnya juga nih teman-teman. Pedang apa? Wih, keren banget nih teman-teman. Banyak banget nemu topengnya. Iron Man. Ada apa ini? Star Wars. Wih.